Pozdrav svima, moje ime je Stefan, a vi gledate recenziju Huawei pametnog sata. Po mom mišljenju, pametni sat treba da bude pa sat. Za razliku od pametnih telefona, pametne satove nosimo na ruci i kao modni detalj. Dakle, ovdje je najbitniji izgled i tu se Huawei Watch pokazao u najboljem svetlu. Već pri prvom kontaktu sa kutijom u koja dolazi sat, možemo zaključiti da se radi o nečemu zaista ozbiljnom. Kutija je odrađena veoma dobro i poput onih je u koje se pakuju skupoceni satovi. Unutrašnja kutija ima vjerovatno neku vrstu kožne preslake, a na gornjoj strani je utisnut Huawei logo. Kada se otvori, odmah možemo primetiti premium izradu i unutrašnjeg dela kutije. Sam sat je smešten na jastučiću odmah na vrhu, a iza njega, na poklopcu, nas čeka poruka Timeless Design. Kada se pregrada podigne, ispod se mogu pronaći upucava, punjač i USB. Odmah na početku bih pomenuo da punjač nije dobio previše pažnje od strane Huawei inženjera. Radi se o klasičnom magnetnom punjaču sa 4 pina, koja je malo teže poravnati sa konektorima na satu. Punjač je generalno jedina veća mana kod ovog sata. Ali, sam sat po sebi je fenomenalan. Pravljen je za ljude sa stilom, nije previše sportski nastrojen, ali svakako ima merač otkucaja srca. Zapravo, ima dva senzora, tako da je merenje nevjerovatno brzo i precizno. Naravno, sat se može nositi tokom lakših fizičkih vežbi i treninga. Kućište je otporno na vodu, ali samo na prskanje, odnosno možete prati ruke sa njim ili kola, a ne morate brinuti ni da li će pokisnuti na kiši. Posjeduje jedan hardverski taster pozicioniran na 2 sata, pa mu je lakše pristupiti drugom rukom, što je veliki plus. Također, posjeduje zvučnik i mikrofon, čime se ne mogu svi pametni satovi pohvaliti. Što se dimenzija tiče, 42x42 mm je pristojna veličina. Imam jedan sat te veličine i to je to što mi treba. Duljina kućišta je jedna negativna osobina sata, ali i opravdan iz više razloga. Kao prvo, 11,3 mm je skroz ok debljina, s obzirom da imam jedan običan sat koji je za čak 1 mm deblji. A kao drugo, žrtvujući na par milimetra debljine, Huawei je tehnologiju koja inače ide na dno ekrana smjestio iza i time je izbjegnuta crna praznina, takozvani flat tire. To mi se mnogo dopada i zato Huawei Watch ima full 360 ekran kakav sat i treba da ima. Ono čime se Huawei Watch može svakako pohvaliti jeste upravo ekran. Sa dizajnerske strane gledano, ima safir zaštitu i skroz je ravan, što meni lično malčice smeta zbog odraza svetnih delova i iz okoline. Ova vrsta zaštite je po meni mnogo bolja opcija kod pametnih satova jer je staklo mnogo čvršće i otpornije na grebotine i udarce. Jeste da nije sevitljivo kao Gorilla Glass, ali nije ni potrebno jer se kućište sata neće se vijati kao što je to možda potrebno kod pametnih telefona, već češće udarati i grebati. Tako da je ova odluka veoma pametna. Kao što rekoh, ekran je fenomenalan i jedan od najboljih trenutno na pametnim satovima. To je full 360 AMOLED ekran 1,4 inča, rezolucija od 400x400 piksela, jedan od najoštrijih ekrana na pametnim satovima trenutno. Pored toga, posjeduje Always On funkciju, tako da će sat preći u režim štednje, tako što će postaviti sat sa skroz crnom pozadinom i indikator u boji. A pošto je ekran AMOLED, znači da su i crni pikseli ugašeni i na taj način ne troše energiju. Ovo je i logično napraviti jer sat uvijek treba da pokazuje vreme, a ne da se ugasi skroz nakon par sekundi. Što se ostatka hardvera tiče, nema se šta mnogo govoriti. Pametni satovi koji rade na Android Wear platformi danas imaju manje više slične specifikacije. Kod Huawei sata konkretno imamo Snapdragon 400 quad-core 1,2 GHz procesor, 4 GB interne memorije i pola GB RAM-a. Također i Bluetooth 4.1 sa Low Energy tehnologijom, što je veoma bitno jer će sat biti većinu vremena preko Bluetootha povezan sa telefonom. Od senzora posjeduje akcelerometar, žiroskop, 2 senzora za otkucaj srca i barometar. Ima opciju brzog punjenja i puni se od 0 do 100% za nekih sat i po. Baterija je od 300 mAh. Sat može da radi oko 2 dana sa manjim korišćenjem, 1,5 dan sa normalnim korišćenjem i jedan ceo dan sigurno uz intenzivno korišćenje. Još jedna veoma bitna stavka koja imala velikog utjecaja na moju odluku o kupovini sata je podrška za dalja ažuriranja. Android Wear je zatvorenog tipa, baziran je na Androidu koji je inače otvorenog koda. Zbog toga veoma je bitno naći sat koji će imati ažuriranje na novije verzije. Huawei Watch je jedan od ukupno 2 sata koji imaju Developer Preview 2.0 verzije. Čak i Developer Preview 2.0 verzije 1 se pojavio samo za ta dva pametna sata, Huawei i LG G Watch Urban druge generacije. Što znači da Huawei sat čeka svetla budućnost što se tiče ažuriranja, a njihove vlasnike će uvijek prve obradovati update. I za kraj, ako bih sumirao celu priču, to bi se onda svelo na 3 glavna razloga zbog kojih sam se odlučio da kupim ovaj sat. A to su fenomenalan ekran, odličan dizajn
i dugotrajna softverska podrška. Hvala što ste izdvojili vreme i odgledali ovu recenziju, nadam se da ste uživali. Ako vam se dopada video, kliknite dole na like. U komentarima možete ostaviti pitanja i predloge. Pozdrav!